nilitum dak non batai throk aphong Foundation Day, APHLC Foundation Day. Ke doji aphan reception committee second sitting pinidolo. Second sitting along finance committee lapen Janri Chandrai a subcommittee nilitum seng conference lapen non ke a party ta thebom lopot lamasi kadowe rat atum na pidun at longjia phat nilitum inkoi raisi January arkoi inkoi raisi ni ke chengpo dak hanjang langso Sports Association appeal along lapen ke inkoi raisi pen chengsi inkoi ra ke thom arni ke nilitum public meeting dopo lahelo pini kaperai nilitum lagen committee tum sinon chingwai jilak labang ni tum pitik telang hangge hangji sita lapen amenda chief guest ta dot ojibo pini ke hangi kedoan angkang la jasemet iltum hil inglong arak akhei alidar tum hanedi hala tum harin ni tum ke hangan tum lapen ke dak indigenous amunit atum phat asam penamat sita indigenous amunit indigenous polete aprang pen ke do vera tu pole hala tum alidar tum hani tum hangi bo lagi biji ke ni apharman ma anisi ni thom lo ni thom apharman ni thom lo jadi alang lituman ke wangi khala last day ni lo public meeting ni 23 ni January inquiry thom ni in the ingdeng throk APHLC Foundation Day labang so pan second review meeting lo ingdeng ini review meeting lo lapan mesen si pini bangke subcommittee tin pan kami alang pan review meeting hang lo lato teng kachingvai pon lo lapan non labang so Foundation Day itu ingkoi raisi pen cheng pon po lapan ingkoi ra hini bangke leadership training do pon po lapan ingkoi ra ke thom bangke lake open session mate public meeting hang pon pan pini chaporai pon nasi mesen pen gitun poni pan bile to ning ke pikangjang lo lapan okajan LEC si pining ke chapatir pi pon lo alang litum kaduk kowe ingtang green pen pacun pon po ling kelo lapan pon LEC ke thom tame labang so Foundation Day mesen kapacun ni pan jirap pun po kita ning ke pon lo nasi non givang jiar ko cik tarik pressure ke pansi KYF ke juji pulo tame APHLC Foundation Day bang ke taring ko resi nasi lapong seputar ko sono karbeng norat hantar tiga KYF ke ningkan bang kan le tum langdam so tang se February 15 to 19 si lage si holiday ason si litum council pen hok kon lo sida me bining bang ke Cultural Society itu kupi pen song kamat halo ne Golden Jubilee bang ke ni jiklo jon apang wan den alang litum lasi labang so wan den jok bang ke nil tum APHLC pan thang ki sum dawi tu ni tum teklong tema APHLC tum tame cultural kachinghon lakan he jutang jubat kachinghon asongja pi saise lasila alang itu apang wan det sitame nil tum APHLC pen bangke labang so amai ka pachuni pan era pachitu bangke nil tum hin pan body control provided nil tum metang program tame dar ingkoi pen bangke cheng konpo lapen ingkoi rahini leadership training lapen ingkoi raket forman bangke competition mangsi tang kono lapen kar biang long MC Hill pen kaduk kawe arat tame labang so mai long nil tumnok tame karbi youth festival long kachitu son madak na kitu du tu ja ko nil tu ta hang rar pa